Beloma Island. Ay malungin itasil sin morara deklaro ko mas will tune in kuman sulan diblo lo tune in no misra programa ko mabra Kausischakl. Kaya la afternoon ng kung nga temel la Singeo mong metro mam nakakadimre nga suli la Jackson Henry ma Moses tiago ramla mo permanent true ram. So mam lo taw do so mo isa ang do so mo regel gukto ko belal gi mo maral wasing tingin bekla ya bil tingin ak mutu wata mutel tean le gulen asuli urtede ya program ro mama di kwai kan ngani ra bek sande mo mo lo dersia olgi ol mora Mr. Henry Jackson mangusel guk subject tingin mo regeng mora gal ngedikis en ngirmang gimon mo man ngir atal si kama or gimon le ko Jackson Pamsole yowele malungil swel mura ma Moses nga ka tapig na tiagit ngariat ko ram riek mase one size fits all gula di imo loyar aba o rera abek pwedeng laraat se atoram rigelek mase convenient idea but not universally truthful. Hindi ka sapela di imo loya are girmangel. Tumore aringi kumsa nga. Ayawel alubeng ngawakil mongore aringi. Lengak mo da asay sa omil. Intiyagi da ludaswa aktilog dara hearing. Rakbul amle eli in ilag tutaw. Tangagi da ridil klela Lori Chavez Veremer. Ganga vlal nominate ringi President Trump mo o Secretary of Labor. Tarakotet klo abulgul maklo input ringil mura government ram rigel. Kam imagine how many millions and millions of other rigel ngara labor tira ore pe tax. Kalm asa maklo relel mlora bi. Malbong ngari bibasen etori rmiru ba manali sisel dwara gagidele confirmation hearing and you're on the hot seat. Ngar sila ko tul megal digi ngaleng. Agir rogul tamara voice mabara Indiana dibudul gaw ngiremel prepared. Mang partringi giremel madenge stop picker gaw. Giremel ngarngi vision gaw number 2 or 3 giremel mudul hold the character gaw le seba time. Sorry longil gaw tergi ngaleng. It's a lot of heavy questions sa gaw. Anyway, ngagidele tara senator Hello, Congressman Kim Dangal of Korean descent o geringiyak to all question. One of the question lo geringiyak mas namin ni assume kamo ang raw the swim ramin ang wage para other di earn na 15,000 and still survive ringi. At tamal pressure ringi dil and paldia ka lot tubidia answer ringi li imol answer limol wase. You cannot compare Portland, the city of Portland, to the city of Grand Pass. Saka na mo na Grand Pass. Grand Pass a rural area. Di Portland a downtown. Diyan nga, city center. Mga nga, ospel segidil analogy, mas hindi ka sa MLD, equal wasing uniform, although the upstairs, that's real survivor ngi. Segidya, all hotel masing, not one size fits all. Et yang kami rubaka ngadi sa moral toy mo dos pergin merbelaw and direct careful ringi the same time mo kadam rula la intention rigida arulil di blanket ngarang ayang almor ocharigi the unfortunately dia kalorior len like I say dia kalimoloya ara sub el fitra rogul ori arbetla the reason why number one Agagidele far-flung states, aga nga classified as a rural area. Even na along mga ngarar na awang atma maybe could even fit inland ga aroidra orior lunya orior waya central business district. Tagi di omelaw those. Tagi da generate a tax. Tagi da center a tourism banking. Mang sel distance mera central business district. Seguida rural area mo disadvantaged.
Like I say, because of distance, number one. And number two, income level. Totally, tigar aloro ay gagi dele far flung states amal usuy aududir, tamal struggle survive. Number three, sel magsar ar gagi dele far flung states, indirect mongsong sa asyobay. Sel magit, aklong la magit ay didrap per morio, leta makasayar adel, lungar say patronize ay gal syobay. Pasumo ko tuwang ang nagdigil sila. At along kalil adi 1 din adi 10 okya karakaw. Di mga ororek lil nga 100 sama okya karakaw. Because of the number citizens in Kirtel Central Business District. May gaya effect ta economy, ma economy of scale, ma income level araag, ma opportunities. Mang selom das gagi del policy rural other way lawan gire del motel gibele. Das the rural area or far-flung states, there was still a leeway. Ilang kaumo Shobaira, ang ayang ala, ubing, let's say, Southwest Islands, and Uludong yaw. Nga factor, nagarabulo haraw, or hindi kam harawing irma. Example, transportation. Manggil aras tawang ang usel kan sumilmay, adar arala price, almoringi mityan mo inflationary. Not by choice, but the fact that tiyang nga rural area. But meantime, the tax rate, hindi akal fair. Mang aktibal ko kay gide, review ba? Redigis kasi namogire del tailor fit a policy, mora gagi del far-flung states. Taratay magdamil ko ay EQPB, pero kung mulmo stream mediltir, magdamil ko ay FIB. Mumster wa gobernador mar adra gel state mo di tilomi agel solil mo state tirtir la kada ngartiang decide what's good for egal state por adya kal fera o mga bulwame itira ngara o orok mo si oy soma mo showaya giblam agree ngil ko ra lumiw por adya kal respect ra leadership sel bulu makloba ka sel bulu kaya kita bira udas sul gire del tailor fit alla mang al paso olbil takro olbil dia kal uniform for everyone. Gil tribut pura liwek mas tiang agum sumara bolilio. There was some kind of tax break or some kind of discount rate. Let trigang dia kal enjoy a benefit ra economy. Why al ngar orior. And the expense tira al move tel ngar bag orior like per segi dele the transportation cost. At tikboy gagid, hopefully somebody tigagid al adam rula Allah dan morbelaw. O mesa gagid direct allow agel kukumunir agel state to the tilo siga rule barab ruril street some kind of a special attention ma respect al mortigel adel. Tira ko siga te alma akarul barab ruril. Seguida tikinge ke hopefully gagida mo mura dingir bibira di district. Kuman besar kami berubah mga dis. Kamkora ama otiog deseme irmang. Bukatak la ikaw ang taruba ke idal amdengel wasya. Tingala almuru sa temela Johnson president. Pero lam lego mo tax free so. Yamle idea kasi sa igid mosbela asyobain morse. Hindi kala tax mosbel ruol mo meliwak rakyat ito. Len ako mesa ibang malga ko classified el wasin. Laala malubang countryside, you know. Sige lang hindi ko kamamesa elal ngaring sige la kung tira sa PSL West malga ko for some reason area technical parte del PSL la algo hindi kasabil apply tax free. In fact, tilal mo ko niya malmarang lang. Ngil ba apply tax free mo igal state of outside ra or my right. Mung mo sa pelul mung magisa kay sa active. Mung especially kung na-mention na EQPB kung kinala to kora environment. Adra along malbutadang SR malbutadang ngayon kay pa pala decide ro tiyang magmeter mamal uben dia. Sige dal mesel ligera FIB ro tame sois mata dia. Gito lo ang isay gito
to decide that was in fact sel mo gel Hamlet mo yung seluro Mr. Aklisim to kung ngay man dia mang sige kita ang ginatal mo kaul to suwela kung nasa ko maldir ka simap tulud at matras to real tila de ngala ro ko ya porque to hoy Umay say mas kumang mornya issue para mitigation mitigation. Kamil adra lo nga di kamil mo tu ngil tiang ablumiu. Hindi ka dependra outside nga sige dia. Another thing, if you blame, you make the decision, so you're accountable for your own decision. Nabo na montaran gi Kumiu nga. Oo. Kabo kami ako raw doon gilit. Ngora malungil ang nakadira kal ngora mle eso kal al sisil dira kal masao der sayid del ngora wa dung to era centralized del governance malubang centralized del lo mga dere ak induli ato kal ikipibin Aktira kal malo marang at tokol basa ikal belua tiri ako tel madangya belurir madangya resources tir en adimo o wayal challenge niya wasay ikal national budget system nagidan ng 7 funda 16 el EQPB Also kung may state mo responsible el girela their own el regulate to environment thing. Do we have the financial resources nga rin iyaw del fund 16 el EQPB. While I understand the value ra ngaraal sel telbelu akong daswen girel nga rin iya creative nga niya tele regidel sabi edel and make sure yellow technical resources available in more state ng sabi el muyil gut makliang aralin. Nga ka umaringi because today nga ka dong oklera environmental review committee ra state rangarada. By law gal governor ang aring responsibility ring creator say el body ra el gukoryo el giral state. Malso mangaringia ayagi dele development del metmura al selangrad mamal committee ngar alam al giram al review aygel and it works really well say gidamang wayal basanga ngarada two level ra review ngara national el metmura state el lo mesa rangal development wasing tiang ngaringal tamali so ngara level ra ngararde mama omeset mo telbasyon tangaranga usperingi ngaranga ngaringi klokle labalu malubang kale labalu ngarangal el sabi el mangod malubang diakal tamali mang akunda solo sing mal close to ko Wai segel ngaria central body review igal state rokui di sel demora Uludong basin sabi elen dia yang tukar ngayon nagtaadar ngayon tukar long nagtaadar ngayon hindi lagi all time witness ra central government Palau EQPB ko ra NDBP hindi mo ko nga quorum ng moto ko at ko iloro dia kan subject ta si tiang muspaan lang dia kami nga pila forum nga kate po osngel oy kami pila forum rogo kutmok lendi omngan mo ra pilot to nga ko si Nagiram no meeting rin di dia ka quorum. Anong un mo na state. And sila kami noon, malagor adra border tiro si aling important. Kaya ginelo timetable. Yeah. Ito sa development tamakal nga kung kumisirya na di ka katar develop para last 10 years. Also ngal EIS malubang EA sel ruler ngal takmang independent but really ngal haraw ngal other proposed project. Yeah, so it really isn't independent. Nding sel lakat maklisay, away gamamal sa kumagidong oklara al sila level rabalu. Eng sab amamal validator sel EIS or EL wase tiang maral toy. Ayang tiang maral nga ngarang clearingi malubang ngaringi
So, ngari sa the layer validation will take place. Oh, I see. Di nga kakora, di na kalimlaswa bring ringi mura al sila at talbuk al dadu or gida al dadu or al silsa say ak tiang adi na kalman mo kora akter ngi talbuk lulo ringi garubak akmo o ay sila story malubang situation tokoy niya happener al sila blur al time. Oh, I see. Nga kakuk rere ka associate robon tatrirar atar al sela belu makswa kal dira kal gukos pe tang el gor all obay gay gidel do mal ubang tokoy niya happener al sela gal belu ndi sel el gor ngingar guba kang roid men dia kal mowes mal ubang dia kal morengs may gal struggler adray gal belu wa di tirel mangismuk matyang al sela belu ra ollay marong ngarngiya public water system مرغون يتيال ملي original designer تيال غير دامل لو سبيرني لو مجي غاتانغر تيال بلو الو رو لرني روبا تيال بلو ورا انغرامون اوري الان تايم تروك ديسايدل EQPB الواسين مو او جيلونغي تيال دام المنموس بقال المؤطورة كلو الرالم للتال أوليا مجي غريا أو لك مجي من الرالم مرنجي من مرقب المو مدير تسلبول اللي هقول so while ngungi law taswir esayit sel centralized system ra management mal decision making el remove ra al madre ra al sel talblu el ngu el meosisbira o bisel nga al sel orior This is federal government. oy el anget tame el designer ang kalklalo el momrege egut makli mang maaklaw al mel talblu et yayid al klaw taldam et taldam aule el mora maser talblur olle maigarro gul masea flad el eral mamla merbab rakal didiu lamsey me el ang digal dren aral maramsey e baimla mongaring baimla molsisbe e back up tel ralme ay gal masey asel la flad ang matamal la kalringi maiga nga ngara tenel dalang okla amla luz rakalel tel belu amla luz raklo el partra a food security tir es el dos others saying ndiadil dedul wasay angara la madre dra ngilay lo top der tel belu ma decision el mega viagal langarar adel tir o spert tel ralma le ulugum tal adel al ngakker tel belu lo spert tel ralma amne partra decision making etamle sab riril sub de riril wasay maybe nga sa amiru lil mo wide and din nakamaru ringin increase a height tel dam leng matamal laygang yaygay gidi ang ula kalil tel belu sa immediate impact dra tagi del centralized system of governance malubang dredra belu sel el kamang tel malel tel toy akmul wasay asugum sa dakal sa real correct ringi ayal masan nam oiteroy sugum sa dakal sa correct ringi nga kamak imar o maserni balgulak mong mla mo ta kakalamar el al silsil gible multoy resel mesay o ngerung na mo dak mo nga lagi kalmong yung kusis akli o ngede asugumang tangar nga lagi ke emo o mesay tial mesay ra real time et mo dak lo dingit mo ngargera clock clear asuguma ar adalo mesay ay gal klal wa clock clear ablir rangaligi ra luz ra knowledge rak mo kuma mangarge rak loklam yayero ko il vocabulary sa malubang toy ang aldu gida o spell ngar al sel ngagi del culture ramsay ay kaya mo lost del toy ang sabi adak malay ngara wuk mal to kubet sa toy ramsay mahal batok ang pekpedengela vocabulary mo spell ngar nya kalab mo omsal mablu ma awrar sa week lama sel bola ka dos pe ay gal toy en moda ka dong loy ay gal toy mga remit so impact ringi may being affect ra kala blur al sils
and this a long-term impact ringil mera culture rigid a generational ngua taratal rol el mura taratal rol el mongol ria danga at tingid ma klibela rigid. So talol rigid nga ruba centralized the system of governance policy making sel dorulala en sayid dakal one size fits all man ube de los sisiwa aoy eredrogui manggirel el maral mo ngarngia kakaros los nged el girel kakaros el belu ma umangat maklela a resource ngi ngal uwang economy ngi Pues el angarian halin diktikero dese. Ngari reliar adra ngayaw. Le tumlo get together ewase angayaw so mamman. Legalize ra cannabis. marijuana Imol bulu ngayaw rogi. Tumlo ra process. Tumlo introduce ringi ulmora kabalmente mo Singeo ringi impas. But because central government as in diak I say en amok med langar mingilol administration ng yaw di mo ban daw deswir mang sel the more impact that other yaw eventually to move out ring baluri ra yung bring el volume di ka ditildis na mo di ka ditildis ay ding mal important ang kontra important talwa say said el omre legal decision and di mo meser tal el luldas for el time kahirem el madaswi ang aru social impact ngi il morangal balu like tiang rang mongo de raklangar or other tel balu tinang tamo well off are they going to be better off today than ang arakluguk than today ngaria social illness sa malubang ngaria rak malubang nseral niya modbub or al sel tel balu because tagi del black relief decision or el al sils makadigira del malboda barangil mo akut maklit yalala el malisi rakmong rangal toy malubang needs or other el al sils ndik make sure ang dia ka long lasting social impact ringi el mo oy tura balu marat. Just a couple of more points. Malungil at ilang this mention na a cost Leng maral to ko hindi ka sabihin about to 16 na EQPB regal state. However, in order for us finance gagi del tora while analyze gagi del application para EQPB sel nga la umul sa nga adel niya apply. As kuma investor may ek maseo imrelia EIS raw ek ma state mo appoint nga nga Hawaii nga environmental lubeng Guam lubang Palau, may analyzer tell it's your expense. Must state na ka absorb a cost. Okay. Say one. Second point, most maral high-end quality investor. Ariatura make birds don't shit in their own nest. Hindi ka aram lingil ortiya lugel. Hindi ka investor may lulyaf $100 million project erulil telmala assure ringi mga makaya se bagam gum no entabay mermul standard tiral mo tangarba para standard Republic of Palau we have to allow a leeway more other expert to allow those digid like I said the monitor tira su mga songs out the sweat mga independent environmental skida independent assessment okay sige back to the central idea you talk about Akmaribera kara school el med masegida mo o compacte mo independent sovereignty with the United States. The sebo laksay etial trust territory ng headquarters sa bala masuld mendigir. DLA adam na replace ra sa ibal el mertiang el mo central government. I got 16 states, I got district na Micronesia. Exactly. Oo. But everything has to go through the top. Hindi raklisi got state. Kita lang mitiklit el constitution lagi. Then bigyan lang oda. States oda baklisi. Federal government di nga tukara currency defense yelbek pa nga lauriore social security. Ay robo di nga state. Di kita namin mitikli.
You need a constitutional convention in Meruba. Or maybe hindi sal convention, a constitutional change. I think ayan state travel ramrigala ul mga baklisi mga la atiril mga tmok larngil waisay. Magida balgulak mo ngira del moral rangal resource el mora state. Hindi adungul the collector ngi dungul metor godirtiang. Ngira del mo morelli tiang el mora state. Emolisi ringi. Yes. To own our resources, to manage our resources. The problem is kadak mo tira own a resource. Hindi ka nga aklisi madre drungul mertiang. Orgo dirtiang. Mang tiya kal dir kal dilub toy legal gagaros level of colonization el metmura blur belaw. En bekkal adal metmua malas ringil mangit utringi. Magadang masaklisi elakloba kada igal belu. Erul trir matidi mo dong okla. El dia ngarang along adredrengi. Slowly egaduguk ma state makadong sudra state. Elngul masisabira national government. Mang kita efforts gida gida tiang na bodo rior el mangituut ra adredra ra al sela a state al ubang belu. Hindi asal ko mes ringing kurang igal molgo mo Kersil kumdas ringil tapi karena ako masaya malcol tutela alam tirar at loto bata uldo sweet alam til mo mdali ka bimit ti mo reblo loto bata uldo sweet ba ada sector til mo office agiren mo uldo sweet ela ka di sector mo office halak mo pal present example tiang ela ka do mesay ka lesura tirna ka appointment tra minister sel da bo tungkol trial na tal sugol adan mem patang okol absor iti tal adam mo adu itira question ni ingram tigal adu ta pasyate al mo adu wase toldo malotom tokorna bala albo ay sa example ra sel la tial sa ministry ra interior no nagal tablo line a house of pastor ngira first reading ma second reading iti kalwa elang mora reading al prasene sel bom ong etiul ministry da kami metrapela bangkaren tilongos akli arala kabelme egilungia kabelme egidetial etriga egidlo sisiul at merurutiang adin makalala ulto suira ya kung mesringing practice kata-kata na develop praikal merukolo koterak sabut independent el mal mangkitil tretail yar adara bulu ada kal girim eretia boy ngarang yar ada olbia bula ilu ko malaw su ada no mar ada ngaw el giren la al bangra ako mesen ka mal absurd ni disel lang aring ya to mo la tidi milit tikal ada government emem law de suil la ka masatian mo dan gidra atel to koraral ma PPUC ma olbia bula de ka katalo lang itran ada bulu to daw de suil etial system ra government the rogul malmdril wase democracy government ateal a constitution amal blotak ra sel article 4 ra section 2 ma section 12 wase ada belang ari aklisiin malamtil mom dia government ngani aklisiin malamtil loto bata out the street ngani aklisiin la media loto bata ais ora plu ede kalau ais sosin kingilar sel section 12 si ada bulu belang ari alam maltin maklisiin lo mesa ngidil record ra government dia ka exception record dia ka exception hospital babak tak ngari alam ti ada belang il morning sa ondi bara abuay meeting ra government mung katanar mulai ka imleungir ako tuluul lagi ramral mol ngara maula ko sa ikal tukol ko ul mo ngarang ka kumang ari ka Norial beltim mo ay so biya gulaw o sa ikatukoy mo ko lang. Because end abel diga alam ko may aptial program para adra media mara news iti lolto ay gat yan abel lola bakaran maklisi adil mo. Mung hindi ako ngel wasay. Tial sistema government tating luram digil. Iti talo mes sa government ram digil. Amen. Hindi ako mahiring ra adra tikan mo ika. Ada mo to kung sa bigel to sudah tirir masorin mereka makko si kita
tigida lendi ka sa ay kal tukoy mo lukon. Ada ka sa mo tukoy so hindi ka morengas. Mak kung dasu tial was. Tiaka naman ko makarang ilek pal ko na speaker house was. Tiaka naman din naman ko la hearing. Tiaka mo affect na ma. Close to trail ka so CCE tiang aleng. Tad mo masay ka math. Naigal program lagi so naigal tukoy math. Engi dia ka. At tukoy oy. Tiaka porto. Maktom dasu tiaka makarang ulin mo. Porto Yeah. Importante il subject lang. Hindi ka dil tukod ekonomi, hindi ka dil tukod aklibe lagi. Mula mo part ng sistema. Ang araw ko din, hindi ka mo doon ngayon, lubos niya. Hindi dil tukod akabalmente, na mo diya ka. Okay kagi dil tukod, adi ka lolagir, almudu. Di tin nga siya, decide mo mudu. Makulang sira, imora, tigal review ra akabalmente ra brigel. Ito siya problem ra brigel el alsin siya kadira lo siya problem pero aditil lo ring asertir. Na mo dia kan lo ring sera bulu. Bulu wis. Wasi. Lega gidle appointment mo lo koy. Hindi tir marang lagi mar adrir mar staff for tir amok kulbe bule. Luwa di bolo ng siyaw. Nga dingil tam sa odar ngi. Etira di and abel wal gora maraklen. Magandang. The voters. Oh. Kasi nito na madakil mga question against ranggaling ka at timay maramarutok na. Thank you. Sige kita kung dasyon yung problem rin. Hindi nga ka, hindi na kalmal. Ako kumarar tiyal tukod mo ko rin. Ay kal state tagiril ilmutun mo nga KCL, di na balurir. Ma-development tertir. Mangiril tingil la balurir lang. Sumkada oban mira federal government yang mo dia kan sodi itungul mo na akaragri ang ul mo na brigel kita mo na zoom kita na ada utko na to di nang ok dia kaulo mo dia mak kasi ta opinion na kamo ra undis mga ria ukora Ako mesra sel Palau ay brother Elia amlaw to swirala el giri trigal appointees tamlaw siya 25 at mangmal takwa siya akale bu udu ya doktor sara ada lu madrangel bisa elektingi ku plateun tere mang elaway ada el cengkin sampai me 15 na yes tenano ngongile ego ku selebora away ano lo ilo se kota ngalaw lu siya ada moringi sorry lo se el bol minister of justice oh el bom aquí daw siya ang makwat mo oklo o mesingil record makwasi ela segi sel bulgorngil wasi girel at least kita mau siya na ya buto kelo se ngam ka kana mo isi ngakmalom da so se tial system rigida gedel gut maklim na kawaisi Nga maral el alsils ku mesertel ngaringi rablu ramrigel leng man la affectra ramra abil. Ito ka, grants ka mla freeze, elengil, jayidil mga lakalar at sila marigal ilang. Esel, gumas ringi asfa bakarong ringi akmul wasay. Kita mle adapter o si civil system. Tial description ng sistema, ubang usodel tial sistema wasay, ngaringi akal dalingukla. Ega gid kaldalingukla igaya mangarata matang keep them honest and keep them make sure to tirak lalla, right? Ela ka daw masringi hindi imo ngal sauce or hindi imo lingukla orior ayal tablang adang oklan ngalla malarngi etirangal members ra congress ram rigel abay klot demiril ngar wat tiktok ma social media murar atrabulup mo do something pagi sa mo ngorot tiakabalmente kami tira mo karang ngarat tamruler ngi tira nga tamilut ko tira adal mo air sel taray ngukla el giril manggarngel tel belu el ang blut ka ngari el lot la imori ol dur atrabulup mo karang makora mo sa bakarong ngul mo tiakalala kalaw your system
maybe this is a test. Third the CTL system will test ring mo ang maral function as it's described mal ubang over your cell lung maral telet gida amle rodli tia gidul di osisiul teleta radre del mul mesisibir al sela balwan makora mo swe bagarungul mo aigang lora el mo gidang al ube kadangar al sel already el gida awaya dadang oklel ngalomle edi imo nga dere yang mga lokal al sala blur bela or el altay mal uban dia kadamaran morngi Kabong isya. Dia lembe aktek pasa batong mara Moses. Dia kita maral betul. Oo. Tiang hari na bigel am natawak. Lenggal presidente tira soal klisi enggak soal mo labak tisi lagi patirgal dictator sa lulaan marada siya. Hindi ko masang ada martil. Kasi na autoclital bulu tira. Ang til mo kumis tram mo tamada. the problem is in Sabael you know he's not operating outside of the law ng Sabael lang kakidal marul ngi dia ka adala tutiral la Itu tadi orang berkata mungkin begitu chance nga sukum matiri. Sige na appoint andi tigan na mo dapat kumis tigal soldado le upong baby da bulu tumigi sa soldado stop ngi. but atirga 18 state talmot magi fara lawsuit against the tagi del officer ngai del marawal adal Elon Musk mo hindi kam access sa igal information or kamamal adra buhay. Yeah, Supreme Court ta denier ngi. Let tell Supreme Court ta lalo tira presidente. Tiang rural system, maral sa check nga check and balance. Kidam lero dali o si civil system. Dia mau ang gira ata bulu mo sisi. Sige da ula ata bulu gil stand up. Take government into their hands. Sa sukum dia kan temal. That's actually Russia ma baby da bulu kita lo mes. that's actually the true definition of democracy. A democracy ang mulwa sa adra balua o badre der adra balua voice opinion sirtir. Di gitya lo mesringil mo. Yes. Tanamo kada. Mal bagi sar ada bal long rod al question ng government tir. Ngal angal imor tir gid adra ko dingrak mang erod. Etok mo ngal ena mal radical. Ngal ena mal diakalo lang mes. Naglalete mala Marcos sa huripinga imol adana senator ang bigel am na huriping mo ko mara asiabal te eskinil wasi si obora huriping nga kamisa. Wasi I saw one Sarma pitch and 83 million cowards. So kita ka damaran more say? Ako na mo say, iti agin mo ko. Di nga ka, That hurts. subject nga ka, mini Olympic. The Pacific Games? Ako may sira news sa LL Silsing, Oh, mini. June, July. June 29. Ela ka na maara, March. Bada LL buhay. Ko na diya ka LTEL preparation lagi na ito ko na sports. Katabay, malklo LTEL preparation lagi na facilities. Yarang algabela asumta practice at lagin field ito din motor highway. Kaya more motor aral yan. Facilities sa mokorim tiraga din motor. Masum ka adra sports o basket. Hindi kasi malo basket aral ebo mo basket gym sel tournament. Mang ako dasweng ada bela gire del musatya mang mo alsuko mang kada host. Ay malatiga da bod sel blaringan adra bod avera. Sorry. Sel dimlen no basel gide bra. Pamro masangan mga tmokor gide mutul ibay tetire. Makora dio otio de sugar selling ako missing. Arin sure bela dia kalau ngari. Patokora di imesao ringi. Din dia aluk trokol. Angar among sel labor niya ay kagil tokoy. Il soblo mesra adara basketball gamora basket court. Obong maring na training na adara. At the end of the day so adar bokats. Dia ka swaldi mo participant. Obora yakyo basta masig del maralakla yung adar ning.
may the best win. Tirgel mo all-star belaw, tirgel mla win. Akora simbar kita belaw ko sangara a style ma tial tukol wasing so man mor belaw leng tibokol bulu ngania aramang araringi hindi dia ka adro si so man mor belaw leng agi mo serbi ko belat ta athlete, you know, akora misir gidel na mo sangara angon al partra Olympic. Hindi maraming alala kamalmente tiram na invited team. Athletes member tiar rogil kami tiar girel ngaria namo girel nakatangara namo mereka first half para training gidel namo tordra news ra ko ela bulo sen tam am nangil timo adra arur tam nangil timo adra basket nangil timo adra yakin nangil timo adra umigay ay ko meseng katokora mal behind the scene parte mal ahedra amot mokla kada doon kada may invited tira last week kami invited tira 3 years ago ako na rin un mo riseling at tiga daluto tiyak na tingin ko na makita ko kita ada luto gidi biya may gano ni siya rogil uk po dumrul adra belaw luktigil pa Sa nakaraan sa Xavier amazing Moses. Yung Gotham City academics na Xavier, one of the toughest school na may kunisya. At the same time, yung Gotham na tough PE ringi. amazing Ara, katotabadawal, karmur, te o basket, te grader ka. I see. Create taga kita team among the school, compete among themselves. Maselbuk me, truck high school, miss ba? Tadi never a sports. I see. Like mama, 5 days a week, game practice, si silo sa kola. Ang kagita mo ba, Olympic ang mga Xavier. Hindi ka sel mo na debate magkatap. Why say? Mura pray. Ikaw magkata sel polo. Every quarter, the number one na freshman mo senior. hindi no nga ka omral wasing preparation ako maringel na tournament. I see. Kaya ako may sirigin eh, kaya ko radi uli la turim, kaya radi mo uli la tura. Hindi ka na aim high. Yang nga ora ngaringiya umangat maklale di kada wes akti rukti ay sayal gudengay leng aku si sakar ngal gara school mang akora wa bol nganya te legal mga do urtir makmum nek matirat magarang mang mle ngaringiya try out tra igal team meron ngi el atirgal mlamngit tlaw sokoleng ela tangaringiya gudengal tril ngal ngara basket matira nga practice ra 4:30 AM itika ngal gara school matira nga practice mo merege mo gaire mo kortire mo ra school mar adra rurt mar adra magumdas weng lang ngaringiya aloru lel to hinding aku malat kalk mo sel amral gora walol goringiya rebo ay dung to el dibusal asayidel el gora wayal bol ngaringi sel gora tele la blul mom tinget mo tangral ngalge dam langil te ngarangal process abol truringi training mangarang makarang adol isi ertir mangora tol belu En tokol bulu. Boy say. Exactly, tiya tokol bulu belaw. Kami may pagkita ulit invite me. Bro. Nga rupa kay nakama maralo bes. Maralo mo kay team lo bes aklo. Lo mes team. Ako ngelo sindiak. Tel mal la training ra. Ti asel mal tiglo gukul bol nari ada klogol et no usa simir nga sera. Ako te dia tingel gil sa bol solo mon se de malebeton. Se besan molas. Mang sel osangay garingi tiang aswada mo gurusin. Man, aswada mo gurusin mga kadir na omda sosi. Leng ako mesla omru di ela ada yakyu. Mula decide mo training ra tayo. Para April mo 2 months na dia ka lire la leng. Atara problem bigita di ul sugum mo kortel kuran. Hindi ko mes ngaria practice ngaria training mo mes hindi ko meseng elang ngong rule boy luy ko sing labo elang ako mesing hindi ka time mal dia ma igal atara ne problem rigi atyal ul mal affect raklo mo guktel wede rigi da dire guk na mo ngasire tel ul se wa alsi mang der tra problem ko timla ka de sangem la do mral itu ta training
Di ko mesa nga namngil baby naklo ka ruma mata practice lang mo din itu ta practice o ay gidel ko maklol adam na mesa igal lo warna ka na klol may nga mal sel do mesa do setia sel mal talmal dil ati ka ngel wase oy Hindi, nga niya, ito ko na Israel. Wasi, siyang ling mo niya, klayo nga ito nakabit. Ang aramong, siya sports maklog saan. Mga niya, ito ko na Israel, wasi, siyang tauto amiyos. Karang nakabi ka na amiyos, marang arama siya amiyos, marang bla amiyos, everybody parted yan. oy si Sige na kung may siling missing tiyan. Ito ko naman na separate tiyan mo tara agency. Makita yung wabang klel belaw. Sige na wabang klel belaw kung nasang hindi na dahil feeling yung rogo yung abay dakora negative yung mas arrange rin. Hindi ako nungal wasi abo na bagay yung kita kitarngul yabo lakat sa ditim lakat. Ameta na di mereka dia ka toban mo mulat kan ngir. Nakamla na yakyo mak madangay. Sel po dakat sa kanting wak mangitan mamli maromlen. Tial process am global guru tial mo win na tournament ako na importante di so kan duliling kada na mo kme dani em la mo start sa dani man suman dia kada the win kada nga terwela ra to la sports mo dia ka na marba kali mo siya mede la tri bungol gil Bakimutro mo ka Jackson nakamkura. Yes. Mas ka lightning ka other way lao elbo. Hindi kasi mo Moses. Kaya kami ba ka mga sino obis nga ngarang mala mga ka tutaw ma swel baru ba ka singa ako bakal mong email. Mal kloak food traffic ra adro legal hotel. Daga gidele ogi wa gal sidewalk ra gang malungi le ko mes tigale ada ngarngia ako mes maldi osin retire predominantly Asians sama Europeans sama Americans. Ngugil ang hotel masing physically ito mes masaya tourism na statel moogrige mong malungil ice. Adi point nga masay may reviver semle tara mle motol ubem le marketing employer adra PBA kela wave WAVE masay wave at visitors enthusiastically. Masuma kami street tourist marakularar uga street shopping rang elite tem waiver tir. Dang kami rubak mga digis. Agal tigal al selora lek masim luang rang o singur belaw. Hindi adok masim maklubola rak at masim. Tapmalum na ra belaw. Len sell people to people vibration on move. Sel multiplo impact ringira o sa nature. At ako adi reminder at rabluk masya kung ako nga marmang. Itiyay gida di imol industrial da kalwada ringi survive as a nation. Namang pamestira kang kodang please muk say hello ti lubit tuwa di all our tilen. Malorala ibuk maras lirir malorala tuguk lumut tilmay atarak say. Adang irmak. Sulang say kita. Yang amal nga niya ontigal mo ra adra PUC. Akmar na lang ito kami wala si mem lutin mo olay mamesa sel water dam. Sel udelaral mo. Kat makli yel mo ngil el mo sabi el gut makla mokte ra ngil to el mulat kal marul ringi. Ede kal matamal yel masayra balur olay ula kalela balu. Yang daswing kira del mga tmokla abalu mang giril mo orung la al deswed ma osinge del mora imol balu mak malon ngiter mo sa mal dia lakal sa bedel gut makli mal bayot ta umat maklen mak malon ngiter mo lang lirar ma aser sel balu matamla mo telang al bolo meeting el masadak mo kung marado ng adu ra maredra PUC bel sam aklit yang Akmal kuk nga teelegal nga tiyang yung mga dadu alta kamorong si makmalolong iterkawe Mr. Kyotal wasay mem lutel mor olay mamesasay sam aklil maungil eng makul la tolamal la au ula kalila balu. Igal maserbela wadadul mo amsay adala laptelip
komansulang. Bravo. Dia mula Mr. Kyoto mo gusto nga katutara klugo makbo. Ah. Post niya o sisiw. Thank Question. Dia nga kamal mo asarang ko sel. Dia ko sir marmig sisel ngel Dr. Wright Harvard Medical School. Mga doon gidra sa last week lo ka zoom. Lo ay sira original gid. El study tiluleka at DNA. Ito na study na Africans, mga Europeans, mga Amerikid. Ngayon, Professor Ladrasina. At hindi ka mahal maasahan dito, ito, Super Award del Unique, kasi other vela unique. Ito na mo siya nga DNA, kita 3,600 years ago, kita mo na ikalimus. Kasi poliga, totodil was 60% rigid, East Asia. Kasi Sina, mga 40% rigid ang Papua. Masaya dali, Papua na kasi Truayo. Tigaya. Okay. Mal interesting kasi. Tigaya gito agad mlay, o sisil agad gigit. Dirga ang lo. Ito sisil. All these years, Diyan ka mo sisiyong may malalo. oo, diyan. Ako always wonder was kita ngaram ka ng malang mo, tikal kalik sila, Baby Islands. Mama nila school, nga school, wala ka kay mal, matrigala ka Miguel Batay, ano, mo air ka mam, mangaral ka mam, marurog mam mo, o Morio. Lagi mal mo artil. Yakna mo kasi kita maral mo. Selboli ka mo, kin marada wala maru ka diyan. Kita original na. Cloud to trail was kata. Tiay kita lagi mo understand kita. So why are we like this? Why sa kami? Kita di imol belu la am go dira president kita twice. Ikaw mo ika Kaya history nga lagi ini make oh, it. eso spia government trikit kita mo am taltiki melom sa lahat ara klakon ay gam ako sa mo anda sa dikit mo si kita di kita amo lahat mang critical mass smart isa liga doctor Andrew Dawasi al disilo ada Palau 5000 aber ready ura Pacific ako clotial disilo ko to bravo. Sige de girma, madiri ka 3C8. Law declare the independence of Bulu. Why see? Edi 15-16,000. Hindi ka Bulu, ngariak guts tiril mo. Independent sovereign nation. Kasi kung maududi uri kaya kung mara survive. Hindi ko masay. Ala ka duda, mag-ibra duda maragamiw. Ito ko na, tigale, colonizers rin. It's a ti-ada ka tigayam sulang. Why see? Ila nga kabay. Silgum tabra ako to clue problem ra belur bela ore al sils. To ko ram kitel ka. Semna mo rangal ka school man elementary ma. Ay sil do ring sa mar adlo ay sa. Tiam na mo allows. Si Emil di mo marara allows 10 cents yung tuyo na kare mabring tenin mara. Batiam le mering la ara klalo am la men may ngara ta clue kung ta makli mo. Disel interested subject lugol niya si. Makapalmenter kita am lama ultoy rabul. You know? Hindi akal masalo sigira minister kita marida bulisir kita kat makpitan bogin. Malula nang dilo yung namor yabul oreor may ray ma. Ano atigal rabul tirkay kita al adire kal bebe tirkal bul. You know? Hindi ak understand ra sing aram kadam na oy titel ko to club gul to ko bangkarak lang ari. Yes, hindi akal atigabul. Hindi bula di am certified adrabul. Kung elen madedra belim mambeluam ma patra society sel dabong hindi akal tirgel tiyo ra skula mo madedra arangara paras hindi akal tirgel mili elera egel ngarwa ul gabli mo ngara makora di masano ko gidel na oitisel mal global kultur security wala ma klangar gidel di akal bon makasakla Autoy rabul. Ali kal belur bela angar along mga bul rin. Mga along mga rar. May ray oreor. Ay ka ita public safety kita mara. Nga pa haladig talita ng almoitra. Nga ka ba ngilarong
Lekum daswag mo, maybe it works. Maulang ka mo ringi. Andi kalilang ko tukla ka rablo belaw. Tialbul. Oo. Ako ya, akong daswag mo, amalay lakara, amal lobrao del social problem el kaniya kakarousal factors el gila mo understand nga marang ligat atim la mortiang nga ramang mal pakarul tra al selbela we en gira de lo mesa lakaruli rarangal ma education system sergi mga rangklel legal ruling gal ag mga webol susceptible mal ubong bayot trangiya amo nga al sel segi de klangar ang kami tal mil sa dringik mondim lek logo lem ring lal uleng tangaring adal kumurang kakmot tamle adra yakyu malgot mulo se the sense kasi sel the sense bodo usuko la kada similar level buil diagal hindi blid man diagal boringi mamlaringi a higher level ra disciplining el gumdas yung le part of society sir gidel mlamo diagal ngara al sel mang mo wayal gora mi mokla toy abay itme warung goringi al wase maybe the resort del morabul because we see something that's not working makadamo resort del mora what we know adir gasab edlul tuiringi by question is kada magarang ay gal tablong amot makal lowreyor mang smisi iti alugreyor omangat maklalak lang rarang aligid gida del mo o mes raw lagaruli rarang aligid del mo maramang kada maraming moral seltiang Hindi nga kamal ko nga lengguk sel burjon ra adar belaw. Hindi ka nga gira del sukom ga kultura makitilgal meral galga gira mo simra. Hindi ka sa emlo ka bule mas meringkang. exactly so mga magarang awul manggiril mo makaloriyor Hindi active na bring it up lang. Hindi ka masadra bla police heavy. Hindi ka subject marira or bira ka lulaw ma. Katabay ko appreciate ra rumul belaw na te over ramul. Itigal gid elected team mo gid long ora le budget itigal adal. Adi sel ko last el ministry di ka to da to ko wasinta mo ora. Ministry of Mr. Justice. Justice. Yaktik mo siya dire kal meri ko ay sir kumil siya obi ang bla di kan si niya. Olbi ran lulaw lan muto mo minister. Siya Kausischakl mamam ilan. Afternoon maklut ng kerte ale ko nga Sulia Jackson ma amo siya sa mga ngadiks. Kambe sa uknarga bibira al sumul root ma al sumul ko nga tele show up. Kambe nga Sulia rogo ra ko to gi mulsa dari nga tang ari nga swin mera. Aklang ra adabela walo basta adalo dasu. Gire laigan. Biblem Kausischakl ko man sulang Siya Kausischakl afternoon mel wigira ongawan. thank you